megalayapost.news. Tadi minta Pak Yu ya. Senam kan đây. Hah? Senam rồi. Senam gitu. Senam kan gitu. Kata senam. Hakawina kejingja aksiden ke Bashir K. Hakabakawi keskuti kemudian new registration number ML not san T sound riu new kendai kelalik bendrung sipo kanala kemudian harus surok jong kesurok ba hadu bakaskuti kelas akut sipo kanala bat prai pom keti jingja kedi kebelaja mentah kejanmit hakasurok ba National Highway 6 Hariboy District hagi benta jong kesenung dulungnar hakabakati keskuti kebala suba bala penherstet bah daunongnya kadang wan nasilong banhiar syagi benta jong kenungpo kelalik bendrung syaketi kanala hadu ba ustering jong kaskuti kala sakut cabar kanala bat kaskuti berok kowe kala rung bat sakut hapo kate kanala hakate ke jingjak aksiden usumla belati peteng kumbu Mariawan kenta arpun news nem karta nagisno suara banyak ekti skuti ulaman saujur nagi benta jong kekli kakti bat kekijan bala pungkin no marmariu sibil hospital nopo banyo ekjing sumar halor kene ke jingjan nakal yang kipulit jong nopo ru kilapoi mardor sikte ke jaka ban pelong ke jing tokit kababanya halor kene ke jingja Guru balik, nak balik lagi. Nyak om tinang materai. megalayapost.news.